Арекет вастасы бір евроға. Парижде жемаат клиеті ве машина еріне альтернатива оларақ электросамокатлар кераланмасы қызметі арекетке кетірілді. Бұны қында мұғберінің сюжетінде. 9 евро парасыны бері бір саадывамында электросамокат үстінде Париж бойынша кезіне білесіңіз. Яны кералама қызметі кечкен күнлері Фрэнк байтақтында арекетке кетірілді. Yüzden ziyade elektrosamokат satın alındı ve şehrin er tarafında yerleştirildi. Kullanıcılar mahsus kullanım vasıtasının boş samokatını tapabili. En yakın soyu kayda olğanı haritada gösterilecek. Onu tapkan son blok sızılmak için QR kodunu skan etmek yeterli. Kezinti bitkeninin gerekli olğan yerge barıp çıkan son programma vasıtasının onu blok etebilesiniz. Nakliyeni kiraga bergen şirketlerinin seyahатына Kore en çoktalar көрген aynı bu samokatlardır. Samokat üstünde 25 dakika devamında kezindim. Fiyatı $3,5 oldu. Menimce bu yaramay değil. Umumen bir karar. O pek dez değil ama samokatnen ketmek pek şengdir. Elektrosamokatны kiraga almak için 1 евро ödemeli. Sonra ödev er dakikada 15 евро cent teşkil etti. Böyle nakliyenin saatte 25 km tezlik hareket etmek mümkün. Batareyanın tolusu 30 km yürüyüş için yetecek.